Hollywood actor Pitt Nena inneih laia athil hlo Angelina Jolie-in asoi chhuak lemchan khovela chipa tak mai actor Pitt le khovel mechilar Angelina Jolie te inkar thu hian topin tai anei theidon lo ang hle mai mani lokhan actress Angelina Jolie chu The Guardian in interview nei puin he huna hian Jolie chuan apasal lui Pitt ta na thungai nom lo tak asoi chhuak le ti hriatani actress choi theilo Angelina Jolie chuan apasal lui Pitt chu nataka soi selin ain nei hun lai le mun khatan khosak dun lai po khan Pitt chu milo om ani ti asoi chhuak le ani asoi zomna apasal lui Pitt awang hian afa te le achung kwa himna chu din munder thonga om ti asoi langbok asoi zel danin Jolie chuan midang te nga thuthluk na le ngei dan siam zungzung mi ani lo thu asaya afa te le achung kolaka tanga Pitt da bo tur hian hun rei tak ngei to na alo sen to thu le athuthluk na chu thudika chau akal tlang pui thin atibok Pitt le Angelina Jolie te hian fa parukan neya an fa te chu an upat dan indodin medox kumsom ni pex kumsom pasari zahara kumsom paruk silo kumsom pangal le phir unau vivian le nok kumsom pathumi te anni sang ni som paruk kum alo her chhomeu chuan actress Jolie chuan apasal Pitt then tumin lekha athelut ngal tamaya dan pa ngai ang taka anin then nu po hian nu patuak ngei tona in ang lo tak te hi an fa te en kol dan tura an la boi chho char char ati thei ome ama in Jolie fala medox le ten kara boina lo chuak to a US atanga Europe lampana anjin tumin thlo theina chunga chuan medox chu atidu da anin thuboi thelu aloni to bok mase Los Angeles County Department of Children and Family Service chuan an pu na chu thutlinga an pom talawa chu athu boi ta film ta ni nu patuak in then to ta hian boina neu an nga hle maya an boina lian tak pakhat dang le chu pong swal tua pu Harvey Weinstein le te chuan tho dun na thuthlung an ziaka Jolie chuan amain Harvey Weinstein hian alo khoi cheto nin a soilang ve thung